Jameni, karibu hapa kwenye elimu ya leo. Nataka nikufundishe kitu ambacho kinaweza kusaidia kudouble zile hela ambazo unatumikia kwa mwezi mzima, ukuwe na hela nyingi sana baada ya mwaka. Kwa dunia ambayo tuko nayo kwa sasa hivi kinakimbia kama upepo. Tunaishi katika dunia ya digital, dunia ya vishawishi, dunia ambayo unaona ndugu yako ana show off kwenye kamera, anaonyesha vitu vizuri, anavaa vitu vizuri, na unasema oho, is my turn. Ule kumbuka ni maisha yake. Ameamua kufanya vitu kama hivyo. Yeye hana maisha ya future ya miaka 20 ya mbele. Hapangi kitu cha miaka 5 mbele. Yeye tu akipata hela zote ni kupita na zitumikisha kwa vitu ambavyo anaona kwa sasa hivi vinamfurahisha. Hayo sio maisha mtu anapaswa kuishi. Kama wewe ni mtu ambaye umefanikiwa kuwa na kazi au na kipato, haijalishi uko katika nchi gani, unapaswa kuwa na mpango wa hizo hela ambazo uko nazo kwa sasa hivi. Tofauti na hapo, ndo hapo utakuwa unashindana na ndugu zako. Unaonyesha leo amepiga restaurant, nataka nakula sehemu fulani, mimi nitazidi kiwango, nitaenda kwenye nyingine. Naona anavaa nguo fulani na mimi nataka nimpite kiasi. Ana gari fulani, nataka ninunue gari zaidi ya ile. Unaona? Hayo maisha atakupeleka pabaya. Ebu angalia kwenye wewe uko kwa sasa hivi. Uko miaka 5 mbele, unapanga kitu gani? Miaka 20 mbele, unapanga kitu gani? Ndio unaweza kuniambia Mungu ndo anapanga hivyo. Mungu alitupa akili ili tuitumikishe. Kama Mungu alikuwa anasema tu atatupa kila kitu, kwa nini sasa tuende kazini? Kwa nini tusikae nyumbani? Mungu atupe kila kitu. Alitupa akili, akatupa na nguvu za kufanya kazi. Tumikisha akili yako ili ujenge kesho. Tumikisha akili yako, acha kufanya hivyo vitu. Chukua hizo hela ambazo unakuwa unapoteza kwa hiyo njia, zifanye investment tofauti. Nunua kiwanja hapa Marekani, Afrika au sehemu nyingine. Jenga kitu ambacho unaweza ukauzisha hata kesho. Sio kununua gari ya 20,000, 20,000, 50,000, 30,000 na wakati kwenye benki yako huna hata 5,000. Hakikisha wakati unafanya vitu kama hivyo, sijasema uishi maisha ya slavery, ali maisha ambayo hufurahi, hapana. Lakini kwenye mshahara wako wote unabaki na ngapi zinaingia kwenye saving, kwenye investment? Nyuma ya miaka 10 utakuwa na kitu gani? Fanya hivyo vitu kwa hatua kwa hatua. Wakati utafikisha miaka 50, inategemeana uko na miaka mingapi. Tuseme uko na miaka 25 kwa sasa hivi. Miaka 50 uko mbele, wewe ndio utakuwa unatembelea gari nzuri kwa hela zile ambazo uliinvest katika maisha mazuri, kwenda vacation na vitu vingine. Ule mtu ambaye anakula bata sasa hivi atakuwa anakuja na kuomba, Bwana, na mimi ningelijua ningejenga maisha yangu. Nakumbuka tunajenga generation ya watoto wetu. Watoto wetu wanapaswa kuiga baba anakaaje, anafanya vitu gani, ni mtu wa vitu vya majina, ni mtu anashindana na watu wengine. Unaona, ukikuwa hivyo vitu au ukifanya hivyo vitu, na watoto wako watafuata nyao zako. Nakupenda. Nataka kitu kimoja. Hii video itumie ndugu yako, rafiki yako mmoja. Uone kama anaweza kubadilika. Kwa sababu hivi vitu nimewaambia leo vinaweza ikabadilisha maisha yenu completely. Yaani mnajikuta katika level ambao haujawahi kuwa kwa miaka 5 ya mbele huko. Acha kuangalia eti $100 nitaisave itafanya nini? $100 huyu mwaka baada ya miaka 5 itakuwa $6,000 umesave, kitu ambacho kinashinda watu wengi. Asante sana. Kama kawaida yangu nawaambia, waza mbali.